Check your gear and weapons. Planes are making ready for deployment. Mic check. As jigs ngayon ah. Yow! Kompleto sila, Ikaw? Kompleto yan. Hindi ako makasingit. Sama yata sila Boy Tago. Si Poroy, saka si... Boy Tago. Siguro. Enough practice. Boy Tago kanina, pero napuno na siguro. Battle Royale. Alright, soldier. Mark a drop point for your team. Avoid the gas. Get to the safe zone. Hot drop. Hot drop. Hot drop, hot drop. Hot drop. Warm up. Warm up, warm up. Patayin natin lahat, tol. Patayin natin lahat yan. Ayan. Hacker lang naman ang nakakatalo sa atin eh. Four teams. Wag tayo dyan, dito tayo. Tangin. Buti na lang mataas pa ako. Four teams. Tayo dyan. Meron. Meron sa ping ah. Eliminate all targets in the AO. Uy! Oh, aga naman down nun. Pupunta ka na? Pushing. Ang ina nakakab... Nasa iyo na pala? Welcome to the Nasa kabila lang kanina eh. If you survive, you earn your freedom. Pila na lang, pare. Patay na ako. Ay Sinugod na rin ako ako. eh. There's a fight kicking off. Get ready to fight. You're next. Win here and you return to the front line. You lose, your fight Lagi is naman over. naman tayo. Time to earn your freedom, soldier. Ate. Grenade out! Ang ina. In that one. We're sending you back to base. It's not over yet. The team can still buy your release. Warm up yan. Typad. Na-discard yung baterya niya. Tapos pinasiris niya. This is here for me. Look here. Helicopter. Mr.
Swap na lang sa... Linis ka lang. Grab some target practice while you can. We're deploying soon. Enemy dropping into the AO. Eh. Enough practice. Time for the real thing. Ayun na si Min. Battle Royale. Avoid the gas. Get to the safe zone. Tayo. Got a vendor if you need gear. I'll take it. Does anyone need this? Disregard blast. Does anyone need this? Meron pa rin ah. Targets are up. Get to work. Ikaw pala yan? Dito, Dir. Wala nang buwan, wala nang buwan. Kunin mo ko, Dir. Ay, ba't? This is the girl. Meron pa sa baba? Survive and you can redeploy. Out, out! Liberage! Tayo. Lodi cakes! Daily flight! Bakasyonista! Okay nga rin. Naka-stream ka ba, Lodi? Naka-stream ngayon, oh. Kampisa lang. Bati mo ako sa mga fans. Bati mo ako sa mga fans mo. You lose, your fight is over. Sort them out. Pati kayo ni... ano... Idol. Sending you back to base. Si Daily Flight lang nandyan eh. Isa lang ba? Oh, mag-isa lang. Not over yet.
Pinabati ka ni Idol Granny. Daily flight. You know? Asa bakasyon yata si Idol Daily. Bakasyonista ngayon yan si Daily flight. Nasa Falls. Niagara Falls. Shoutout sa Niagara Falls. Papa Granny. Got a vendor if you need gear. Granny lang malakas. Ka? Mayroon. Mayroon. Oh. Tapang 2 minutes tayo naglalaro Farm up. Warm up lang yan. Nasa Ontario pa lang daw si bukas Toronto. Sana all. Bakasyon. Play again, Lods. Hostile. Yo. You've got summer plans, and Toyota's got the perfect vehicle to take you there. Head over to Toyota's We Make It Easy sales event to find great deals on some of our best-selling models, like the bold Camry, the versatile RAV4, and the rugged Tacoma. There's no better car, truck, or SUV to pack and haul all your gear to your favorite destinations. New vehicles are arriving daily with more on the way. So see your Toyota dealer today. We make it easy. Toyota, let's go places. Want to know the secret to making sure everything at Ralph's is fresh? Secret shoppers
spies we hire to expertly inspect our produce department in every store. Their mission is to ensure we have the freshest bananas, lettuce, and more. Now that the secret is out, you know what else is? Tomatoes that are fresher than fresh. Ralph's, fresh for everyone. Get more ways to save at the Buy 5 or More Save $1 each sale. Just buy 5 or more participating items and save $1 each with card. Ralph's, fresh for everyone. Geico presents Motorcycle Word of the Day. Today's word is tank slapper. Is a tank slapper used to describe a handlebar wobble? Or is it a motorcycle joke that is so funny you just have to slap the gas tank with your hand as you laugh? As in... Oh man, Daryl told me a great joke last night. It was hilarious. It was something about a dog wearing sunglasses. I wish I could remember. It was a real tank slapper. Geico Motorcycle. 15 minutes could save you 15% or more. So, di Games, ba't nawala ka eh? Joy na ba? Get yourself sorted. We'll be deployed shortly. Hostiles dropping into the area. Watch the skies. Battle Royale. Mark a drop point for your team. You'll lead them in. Gas is Tayo. on your position. Just get moving. Ako na mamili. Ako na mamili. Oh, el paborito. Wala. Pala mamimili. Pa rin po. Dami pa rin. Kaya na natin. Hindi pa natin. Kain na natin yan pag meron. Hostiles dropping into the area. Eliminate all targets in the AO. Pare, meron dito sa red door. Meron dito sa red door. Hello? Kaya na. Hey. Nagulat ako. Baka ko lumabas eh. Doon pala yung red Ako doon. nagulat eh. Ayun nga yung red door. Palabas pa lang sila. Nakabang ako pinasok mo bigla. Akala ko tayo yung papasok. Nalalabas. Ay, ino. Nagulat eh. Binuksan mo naman. Dalawa yun. Ala, tulo tayo na. Akala ko, ano eh, tayo yung papasok sa red door eh.
Iintay na pala dun sa loob. Win here and you return to the front line. You lose, your fight is over. You're up, soldier. Now go sort this fucker out. Ay! Na-stuck akong puta. It's not over Mga yet. anak siya ng Your team dalawa. can still buy Malas, your release. malas ah. Suba aksi dyan, Jer. Ano? Alam mo ba aksi? Axie? Eh? Ano yun? Oo, nagulat eh. Ako nanalo sa gulag ah. Ay. Tao doon sa West Cavite. Wala tayo rito, marami naman yun. Basta dito? Oh, Jersero. Oh, Puto. Jersero. yo. Next objective located. Sabi bro. Sige. Satchel bro. Got some body armor. Primary objective accomplished. All supply boxes found. Be advised, there's an enemy team hunting you. Talaga. Enemy UAV overhead. Enemy UAV overhead. Saan? Dami mong pera.
Akin. Got Out the cash na. here. Sa akin, may kalaban ako, may kalaban ako. Sige, sige, sige. May pera. Ayan, ibili mo na, loadout mo na. Tara. Andiyan sa kabila lang yung kalaban, tol. Nakuha mo yung pera eh. Move out. Kalaban sabay eh. Tara, punta natin. Dito na, dito na. Tara, Jer. Dito na. Enemy UAV overhead. Down, down. Na-stuck ako ang putyang ina eh. Tanga ko naman. We lost that fight. Come back stronger next. Lagi akong na-stuck sa mga... takbo sana ako. Tumama na naman sa poste. Hostile dropping into the area. Check your gear and weapons. Planes are making ready for deployment. Hostile dropping into the area. Watch the skies. Enemy dropping into the AR. Taking fire! Hostile dropping into the area. Watch the skies. Seryoso na ako, Hostile brother. dropping Game into na. the area. Ayusin na. Almost done. Time to kick this off. Warm up lang yan eh. Hindi na tayo nagiging mapagbigay. Ayun. Ilan natin ang mga kalaban dyan? Ba natin yan? Vendor, you need gear.
Kunin natin yung buy, kunin na natin. You've got gas closing in fast. Get to the Ikapin na safe natin yan. Para wala na silang bilihan. Hey, buy. Tol. Ay, gago! Uy! zone. Uy! Tumalas talaga. Tumama ako sa puno. Teammates in the gulag. If they survive, they can redeploy. Clear to engage all targets. Your teammate is redeploying. Stand Oh! by. Matik. Seryoso na nga kasi ako. Seryoso na pala eh. Mama lang ako sa puno eh. Kado ng mga kalaban yan. Ako ng gulag talaga. Back sa akin. Oh, mayroon. Ano? Kanina na naman. Tawag doon. Red door. Alisin mo muna tol, alis ka. Jer, nasa na sila? Launched an advanced Andun sa ano, sa ano kanina. Yung pinasukan ko. School, Dito na sila, dito na. school. Ay, puto. Ayun, ako yun tol. Ah, pushing. Sa likod mo. Ay, Ba, nag-teleport. to, wala nang buwan dyan. Isa pa. Ano na? Ang inang yan. gulag. Survive and you can redeploy. Talaga. Na-stuck ako, puto. Time for a bit of argy-bargy. Why you guys still treating these wankers a proper cheering? And if you find something to float, feel free to give them that as well. Fight's ready. Get ready. Para manalo na. It's over. You're up. Now go the fuck around. Got nothing here. We're bringing you home. Lost that one, but we'll come back stronger next time. Ay pa rin. Warm up. Trios kasi tayo eh. Teka lang ah. Ano ba sila? Bait ka tol? Ba't ako eh?
Wala. Wala pumasok. Surgeons tayo tol, minsan painit. Sige. Paninis ka na? May baron. Check your gear and weapons. Planes are making ready for deployment. Hostile dropping into the area. Watch the skies. Yeah, I don't know how it took you so long to get that generator, so. Good. It took me a hot minute. You're pronouncing it like an idiot. Like a Mexican. That's not you weren't even pronouncing it like a Mexican. You were just pronouncing it wrong. Watch the skies. That's not even how you pronounce it. It's Talia. It's like a whole Now different I thing. know. Talia The is dude spelled isn't differently. gay no more. Dude, Talia? dude, Spelled the same. No, it's not. Talia. Talia. No. You're done warming up. Stand by for deployment. Just look it up, Jay. I promise you're gonna be wrong. Yeah. Look it up. May mic ka. EJ, you wanna land bio? Going this way. Battle Royale. Alright, soldier. Mark a drop point for your team. Gas is closing on your position. Suggest you get moving. Does anyone need this? Lads, let's get it done. Yo. Nawalan ng kuryente yung kasama ko. Wala mo ng kuryente, na-brown out ba sa kanila? Oo, sa Pilipinas. Ano, nagbi-VPN siya? Hindi ko alam. Hindi siguro. Hindi siya nagbi-VPN. Gusto ko na nga mag-VPN eh. Meron na kakabili ko nga lang ng VPN na software eh. Program eh. Bakit kailangan mag-VPN? Sa server? Sa M-Element, pag yung mga exclusive skins, mga ganyan. Exclusive yun sa ibang country? O sa certain bansa lang. Napapakon ako eh. Habol ko dun eh. Pwede. ML. Ano hintay natin? Ikaw, mag-invite ka. Ano ba? Dalawa kami kanina eh. Walang online sa... Wala eh, no? Wala nang iba, men. Pwede testingin lang ako ah. Hello. Voice changer. Hello, man. Oh, shit, gumagana. Yan.
May voice changer. Anong gamit mo? Voice mod? Voice mo data. Ganun din gamit ko. Yun Kaso, lang stream deck kasi nakakalimutan ko yung mga hotkeys pag gusto ko ng kwan yo, clutch moments yo. Kasi yung nakakaubos ng storage pag yung kwan, entire game mo record. ano, resurgence muna? Warm up o ano? Yung, ito, quads tayo, hanap tayo lang kasama. Sige. I-fill mo na lang. I figured fuck the settings at that point. Did you join my regiment? Yeah. Yo, what's up, dog? Whoa. How Yo, come you you don't got a have the voice- glass? We're holding for deployment. Now's a good time to warm up. Enemy soldier incoming. Hostile dropping into the area. Watch the skies. Enemy dropping into the AO. Alright, that's enough fucking about. Now we do this for real. Battle Royale. Gas is closing on your position. Suggest you get moving. Does anyone need that? Let's go, boys. what up? Optimus Prime. Enemy also fire. Your primary objective is to kill them all. Oh, I'm glad that was you. Oh, on me. He's one shot, one hit. Motherfucker should be dead. Bounty target identified. Slot the bastard. Being tracked by an enemy team. Stay sharp.
Moving. Hostiles in the area. Orange, you want to give me your money? I'll go get a loadout. Losing ground. Hostiles in the area. Oh, Friendly loadout. well, I hit the bullets down here. Hostiles in the Oh, area. there's a guy coming down to me. Shit. Jump killed me. There's a guy down here. One knock, one moving. Right here, he's getting him up. It's Striker 3-1, good copy. I've got you. One guy's still there. Oh, maybe not. Killed one. Nice. Good effect on target. Yeah, I got the other one. They had their 25 loadout. remain. Solid work so far. Better hurry back to your loadout, Dan. Never mind. Your loadout. Oh no, bro. That blows dick. Hey, there's a couple good guns here though. Spare ammo if you need it. Got gas inbound. Safe zone relocated. Hey Dan, you wanna buy an ammunitions box? Bounty target is up. Let's get it done. Anybody need this? Tara. Fuck, I need armor. You wanna drop me some cash for an armor bundle? Here. Oh yeah. Didn't mean to drop it off. Uh-oh. Assault rifle. Receiving hostile fire. Make for target location. Enemy UAV overhead. Right behind you, Trev. Coming up. There's a guy up here. Got gas moving in. I almost killed one, but the other guy. Hostiles in the area. Oh, Hostiles behind in the me area. somewhere. Prison just shot at me. Watch your ass. Enemy dropping into the AO. Oh god, he's landing right in front of us, bro. Enemies in the area. I'm in their sights. Fuck! Trophy system deployed. Got pinched. for enemy. Damn it. We lost the target. Oh, if that guy from prison wouldn't have shot me. Two guys on the top would be dead. I down one.
Wow. Really? Oh my god. Thank you. Fire station costs will adjust. Enemy dropping into the AO. Oh, wow. I just stepped right out in front of somebody with my back turned to him. Killed him. SMG here. AR over here. Gas is moving. Hostile dropping into the area. Watch the skies. Wow. I've got you. Get shot or what? No, I missed the balcony and the fall killed me. The enemy. Hostile down. Oh, Jesus. Gas is closing. Get to the new safe zone. Plunder gas here. On me. Enemy soldier incoming. Enemies in the area. And upstairs. Right here on me, Got him. Oh shit. My bad, my bad. Got gas moving in. Got a long way to go. Let's move. Down the guy over there. Make for target location. Negative. Cancel loss. Go in as a circle. No targets remain standing. Sort them out. Disable the vehicle. Way too hot right now. Oh, wow. Two of them right on my mark. I'm safe right here. I am under fire. You're right. You're right. Only 4 enemies remain. You know what to do.
you 2 versus 1 guy. Try to sit close. Don't let him pick you off. Gas inbound. Safe zone relocated. He's gonna be up to the right, I bet. He's up above us. Oh, he's above us, yes. Up. Nice. Nice! GG. Ayos. Naka-activate pa yung ano mo. Ayos. Voice changer. Activate ba kanina? Activate pa Good game po. Buta magaling yung pumatay yung last na napatay niyo. Buti hindi ka nakita doon sa ilalim. Ikaw ba yung ano, yung huling pumatay? Uy, nung pinatay niya ako, hindi ako yun, patay. Yung pinatay niya ako, kwan lang siya boy, crouch putok. Ang bilis nga eh. Oh. Like paglabas niya sa crouch niya, naka-aim na sa ulo mo agad. Baka ano yun, cheater yun. Baka cheater. Like crouch putok ng Kar 98, like walang mintes. Puta. Buti napatay na Ayo, clutch. Ganda ng position niyo dun, yo. Nasa ilalim ako eh. Napatay ng isang ng kasama natin yung huli. Kaya nga, butik pa siya mamatay eh. Pero pag hindi niya napatay yun, nakatutok na ako sa kanya eh. Nakatutok ka na eh. Good game na eh. Kaya nga di ka pa bumabili. Sa'yo dapat yung kill dun, yo. Okay. Uy, Papa Granny! Bumalik yung kuryente! Hello? Trio? Tara. Papa Granny! Pati bumalik yung kuryente. Balik na po. Nanalo kami sa ano eh. Sa Resurgence. Papapanalo lang. Pina-record ko yun, yo. Record kanina eh, halfway. Naka-clip na rin sa akin. Hold it for deployment. Now's a good time to warm up.
That's enough mucking about. Now we do this for real. Battle Royale. Gas is closing on your position. Suggest you get moving. Got a vendor if you need gear. Kika Jer, ano gusto mo kunin dyan? Yung isang buy station. Nag-iisa tayo. Sige sa tayo. Nice. I will take it. Great mark. Let's move out. Tara na, ayun na sa school. School. GG. Your primary objective is to kill them all. Tayo na MP5, hindi ako tumatama. Ang bagsak. Mike ba yung kasama natin? Meron. Tayo. Ay, okay. El Guapo. Cool tol, may kalaban dito. May kalaban dito. Saan? Cool. School? Tingnan muna natin itong mga bahay. Tapos natin school. Tara. Tayin ko kayo. Harap mo. Jer. Pero pala binabaril. Ako pala eh. Sabi ko, may babaril. Yung pining. Sa bangko ah. Dito sa loob. Okay. May cover. Tapos sila. Wala na to, down na to, malapit na to. Tabi-tabi pa tayo. Team wipe. Teammate has entered the gulag. Surviving early redeployment. Tabi pa kaming dalawa eh. Nagtabi rin yung yung kalaban eh. Double kill tuloy. Nagtabi silang dalawa. Double kill tuloy kami. Barbecue din sila eh. Po. Alis lang po, Lola. Ground. Enemy dropping into the AO. Napatay mo ba, Balik. Bumalik. Ano ma? Teammate redeploying to the AO. Naiwan mo dyan, ma. Guard! Wala na tao dyan o, Jer? Bumalik. Nakabalik. Teammate is redeploying. Stand by. No, Nakabalik. naka-chopper oh. Nakabalik from gulag eh. Ay, pinick up yata.
May pinick up na isa. Balik kayo. MP5 lang pala yung pumatay sa akin. Hold out. Napatay mo ba, Jer? Napatay mo? Oh, pero meron dito, meron dito. Siya yun. Oh, sa likod. Mabala. Tangin na. Sunod sa Sa akin. loob. Nice. Ano mo? Hindi na ako nakita eh. Sinusundan ako. Tara, hindi tayo makaka-loadout dito. Kaya ay looted na lahat dito. Saan ba? Tayo. Uy! Uy! Kalaban pa yan? Sniper! Ay, saan yun? Ano? Nasa lokal. Rooftop? Then, Okay ulit. Naputol yung ano, audio. top. Bundok. Ako sa bundok. Ah, bundok. Ah? Moving. Kanan mo, Guapo. El Guapo, ayan, dyan, banda dyan. Ay puta, nakita na ako. Ah. Sama yata yung ano eh. Dalawa. Kaya mo naman, nag-push na sa akin yung isa. Nasa yan eh. Dito punasan. Basag. Kung may tama, LMG. Tapos UAV pa sila. Welcome to the Gulag. If you survive, you earn your freedom. Party? Time for a bit of argy-bargy. You can always have a go at these bastards while you wait. Give them some choice words. Smash their mums with a well-placed stone. There's a fight kicking off. Nice one, brother. Nice one. Ready to fight. You're next. Tata dyan, tol, yung mga napatay mo. Win this fight and you return to the front line. But if you lose, you're done here. Sort them out or capture the objective. Mga nag-quantum mga to eh. Red door. Mga nag-red door. Red door. Nag-loadout kayo? Hindi pa. Loadout? Tingin ako sa loadout ah. Silip lang. Kunyata. Contact! Takbo! Meron sa taas natin ah. Saan? Malapit sa buy station. Malapit dito. Nakita ka ba? Nakita ka bang kumuha? Hindi naman ako napansin. Babarilan no? Kalaban kasi sila eh. Hindi yung makaakyat dito.
Pangat ng loadout natin, no? Wala pala akong bala. Isa ko. Nakuha ang satchel. Satchel doon ah. Saan? Pinagalingan niya? Sa baba. Oh, school, sa school. High school? Loadout? Wala rin akong bala. Ammunition akong grenade dyan, men, sa loob. LMG over here. Pumutok na. Ito, bala. Maraming bala rito. Got some shells here. LMG over here. Motor, oh. Free kill yan. Ay. Nice. Sana. Sakto lang yung balak. Ayan, ang dami dyan. Punta mo yun. Tao dun, no? Tao Ayun, sa pag ano fire sinasabi. station. Enemy launched an advanced UAV. We're exposed. Uy, baka nasa school yan. Ito, may mga kalaban ko, oh. Puno. Enemy contact. Ay, ano to? Lumayo. Doon pa rin, gwapo. Patay na yung kwan. May nalaban dito eh. Ito. Contact. Enemy launched an advanced UAV. We're exposed. Sige to, lapit na ako. May bato ah. Masunod lang ako sa'yo. I'm going. Sa likod lang yan, man. Sniper, men. Yan, sa may bato ah. Kumikinang na. Bagong ano. This one. Lang ko. Taong... Lakas naman nito, puta. Kaya ko bang tirahin dito sa, ano, sa angle ko? Ay puta, meron sa right. Sa likod, men. Saan, men? Ah, yun na yung kanina. Right side. Iabol ako sa'yo. Ano na lang gamit ko? May pera ka ba dun? Makakit. Ay! Ayun na, men. Dito na, puta. Putang ko, sabi ko eh. Dito pala sila. Tatlo yan. Ay, malayo pala. Malayo ka pala. Ay, may kumuha sa ano, scavenger ah. Dito. Space cabin. May kumuha dyan. Tinitingnan ko yung icon eh. Biglang nawala. Tapos yun, oh. Umakyat, men. Umakyat sa bundok. Yun, oh. Right side. Does anyone need this? Tatlo. Tama na, tatlo, men. Pakay gatekeep ka. Pero sige. Wala ko pa. Patay na sa ano yun ah. Ayaw, tabi-tabi pa eh. Yun, oh. Ayan, men, tatlo yan. Tatlo yan, pre. Sabay binaril. Ano yan? Meron nga. Yan yung kumuha.
Sumugod dyan, patay. Nice! Sakto. Gisa mo na lang sa MTX, man. Ay, Kaya mo silang sumugod. uy, puta! Meron pa, meron pa. Oh, tangina sa'yo. Tatakul ko na sana isa. Tatlo. Ako ba ang host? Ay, hindi. Ako. Tagal naman na itong play again na to. Hold it for deployment. Now's a good time to warm up. Done warming up. Stand by for deployment to the war zone. Tayo. I found this if you need it. Tayo mga lodis. I found this if you need it. Gas is closing on your position. Suggest you get moving. So dyan, men, ping nyo na lang. Confirm nyo. Sa ano? Laban yan, laban. Hill base. Na, dito na, sa una. Ano ba? Dalawa yung ano, SKB. Walang tumalo, no? Wala, nag-train sila. Sige, sige.
Wala nga, walang tumalon, gagagi. Takot sila. Eliminate all targets in the AO. Supply box identified. Marking location now. Objectives updated. Move to the next location. Andiyan si Jer, atras tayo. Sabi. Kuha dito sa isa. Objectives updated. Move to the next location. Tapusin nyo yan, tapos kunin ko ulit tong ano, isa. Got a vendor if you need gear. Primary objective. Ako naman, Jer. Supply box is found. Supply box identified. Marking location. Tal, loadout muna tayo, Tal. Pagkakuha na isa. On the way naman dun eh. Next objective located. On the way, papunta naman dun. Kaya ayos lang. Ay, bye-bye. Pumasok dito. Di ako. Kapag Objectives ready updated. siguro. Move to the next location. Ako, Tal, ako. Tataas na tayo. Tara, taas na. Got a vendor if you need gear. Primary objective accomplished. All supply boxes found. Meron ba? Uy, orange ba? Enemy launched an advanced UAV for exposed. I found this if you need. Kulang ako sa, ano, 800. Tal, armor box pa ko, wow. Got some body armor. Friendly loadout drop on the way. Enemy UAV overhead. Kaya ka motor, oh. Friendly UAV overhead. Totoro. Gas is inbound. Down. Baba yata yung kasama eh. Kasama ba yun? Wala, mag-isa lang. Grenade out! Target down. Puta, ba't nawala? Sakyan ulit, Wait, oh. may sasakyan Police sa likod station. natin. Friendly UAV Uy, meron. overhead. Ano yan, sa taas? Sa police. Ah, hindi ko alam. Hello? Moving. Natin kung isa lang. The ghost eh. Sige, siguro. Ito. Lumabas. Oh, dude. Wow, I went down. Mag-isa lang. Tal, meron dito ako sa mark. Tao sa mark.
Friendly UAV overhead. Ano pa rin siya, nakatambay tol, tara. Sa green? Nakatambay, oo, nakatambay lang. Kanina pa yan. Kaya na natin yan. Yo, Parang nag... Sana. Pisa lang eh. tataguan eh. O, ghost? Polluted, oh. Nasaan? Nasaan to? Bagman. Ay, tumakbo na. Dito tol, tatlo sa harap ko. Sa bahay. Tatlo. Tinamaan. Patay na. Ay, puta, meron pa pala. Ay. Napatagos na pa din, oh. Yan si Papa Granny. Ayun niya sa ano yan. Uy! Harap. Saan siya? Walang bahay? Para layo pa, teka lang. Friendly loadout drop on the way. Yung yata eh. Sa may loadout. Oh, parang dun eh. Uy. Dali na naman ako. Ay, no? Oh. Gas is closing in. Relocating. Northwest. Wala, madaming puno. Di ko makita. Layo yata eh. Tayo nga eh. Parang dito eh. Tol, drop, may plates pa ba kayo? Ang isa. Body ammo here. Move tayo. Ano ba yung circle sa atin ba? Papuntang circle na pala to eh. Loadout kayo. Tol, kunin mo nga tong armor box ulit, Jer. Kukunin ko nga to. Ay, nakuha mo na yung DS, bro. Loadout. Ay, sa bubong. Lumalampas eh. Wala na sila? Masense. Ay na, tambay. Sa airport pa yun eh. Ganda dun sa mayan eh. May loadout. Bank? Tambayan. Pwesto Dito natin sa may eh. bangko. Copy system ko din.
Buy station, buy station. Asan? Loob ng bahay. Ano, pakuha ko na armor box. At Yup. balik ba tayo doon? Friendly UAV overhead. Oo. Buy station. Ay, sa taas. Hayaan mo na yan. Tama na yan. Ayaw pa maradali yan eh. Logi pa talaga tayo Save dyan. natin yung bala. Tayo dyan. Pang huling circle tayo. Ito na lang. Ito to, lo, may king. Light vehicle over here. Tayo naman. Hayaan mo na sila. Natin sila dyan. Sila na yan. Chopper. Ito na yan, tol. Naka-chopper. Sila yan. Yun eh. Amin may 63. Gas is moving in. New safe zone located. Tayo. Ano? May tao. Ay, hindi namatay. Gagi. Ay puta, dami pala. Kaabang sa atin, men. Target marked. Send it. God damn, sayang. Your teammates in the gulag. Meron pa sabi ng building jet. Alam, Jer, ghosted ka naman eh. Pinang bait lang pala yung kasama. Bait yung isa. Pero napatay niya yung isa. You're losing ground. Di, men. Pa rin. Patay na ako ba ako napasok? Panay na yung Patay ko, balik ako. We're not all here. Enemies in the area. No, waster of this. Patay ko yung isa. Your teammates done in. Returning to base. Pero, It's all up to you now. Go for the win. Ako eh. Matatambay lang yan, tol. Taktong nagpalit ka ng pleno. ang ina. Ghosted eh. Ayun, meron sa dulo. Oh, di mo alam yung agad. Agad. Ay, magkulag Please pa. kayo, no, mga asal? To the gulag. If you survive, you earn your freedom. Wait for your turn. Dentista na naman. Dentista.
Walang kalaban. Kakamp lahat. Kalaban ah. Listen up, soldier. Win here and you Ano return naman? to the front Dual line. pistol. But if you lose, There it is. sort them out or capture the objective. Tayo. Gas is moving in. New safe zone located. Does anyone need this? Baka mabuhay pa kayo eh. Kala ko dito eh. Bulo eh, no? Pinapaket ko. Designated yourself as a most wanted target. Stay frosty. Pwede pumunta rito. Gas is inbound. Enemy UAV overhead. Enemy UAV overhead. Naabangan na ako eh. Learn from the loss. Favours the proper team. Sali pa kayo? Wala muna. Tingnan natin. Try natin. Here, found an aid station. Game lahat?
deployed the gas. Get to the safe zone. Tayo. Got a vendor if you need gear. I'll take. Pero marinig, men. Low. Let's get it done. Enemy dropping into the AO. May baril na. There, I got you. Contact. Location marked. Move up. Ay, ako. Surviving earns them redeployment. Oh. Ay kayo. Ay kami? You're in the gulag now. Fight to earn redeployment. You win this fight and you return to the front line. But if you lose, you're done here. You're up, soldier. Now go sort this fucker out. You're heading back to base. If your team has the cash, they can pay for your release. Akin eh. Naglo-loadout na.
Safe dyan, tol. Safe dyan. Ito. Ito may bumaba dyan sa train. Oh. Uy! Yari. Asan? Oh, kalaban. Dito, dito. Patay isa. Isa lang. Ito, crack na. Tatlo. Baril ko. Kaliwam. Friendly loadout drop on the way. Spotted a care package. Gas is closing in. Relocating the safe Ito, zone. Jer, may gamit. Hindi ka na dito. Tara, Pinupunan. Sa'yo? may kalaban, tol. Sa'yo mismo? Ka sa akin. Uy. Ito na, nandito lang pala. Bine eh. Akala ko ikaw din kasi Tinatambay. eh. May pa isa. Ito ako. Akala ko nga ikaw din. Bye na, bye. Ang pangalan to. Kasi pares kayo ng pesto eh. Setting Claymore. Mga Mexicano to. Halika, pabarehan natin kay guard boss. Buhayin Ito, natin si may ano. satchel. Mga Mexicano to, men. Mga loadout, papangit eh. Enemy UAV overhead. I got an aid station here. Enemy UAV overhead. Tayo ng UAV oh. Adi! Pabili na. Test tayo agad. Test location tayo. Setting Claymore. Sa loadout, kaya. Kalaban tayo. Eh din. Kita mo kung ilan yun kanina. Ha? Gas is closing in. Guard! Satchel pa dito oh. Enemy UAV overhead. Renin na yan. Mabagsak ka. We're in the safe zone. Watch for enemy. 7. Akyatan dito oh, kung sino makyat. Bili ka ng blue. Goro blue, brother. Ilan?
Dalawa ah. Saan? Sa... Out? Dalawa ang loadout dito. Push na agad ako yung fuck it. Tayo nag-i-sniper sa likod. Acer. Acered. Enemy UAV overhead. Down. Nice, Isa pang buhay ah. Enemy movement. Kanya napatay mo? Dalawa. Isa na lang, men. Kaya dito na lang inatakbuhan niya kanina eh. Body armor here. Ayun, kita ko na siya. Ay! Taas pala. Sige lang. Kana, Kwan, Papa Granny. Ito mapupush, nag-aabang eh. Heal ako, Papa Granny. Tol, nasan? Tol, nasan? Papa Granny, puntahan mo na lang si Kwan, si Jer. Nasa ano siya, nasa... Yun, sa may ping. Nandun siya. Mag-isa lang yata yun. Enemy UAV overhead. Gabang lang din siya eh. Lang. Push nyo ah, pagka buhay nyo, push nyo. Pasok din ako. Plating up pa lang, plating up. Push. Nice. Walang buy station dito. Puro armor break lang. Putang ina yan. Ito, katana. Ano bang baril nito? Asbal. Ang footsteps ng tatlo, yung iingay eh. Load, yung may-ari ng loadout pala dito, baka silo yun yun. Kakampi siguro yun. Then, Yan na, wala nga yung load. Ay, meron pa. Closing. Get to the new safe zone. Pang team yan. Yung ba ay, may bumaril sa akin. Body armor here. Enemy movement. Building na yan ha. Silipin mo nga, Jer. Sniper eh. Yung building na yan. tol, bumalik. Pero meron. Sniper. Moving. Tol, Wala pumapalik ako. sniper. Wala sniper. Wala rin ako. Nandito sa taas. Meron dito. Uy! Tang taas. Down one. Yo, sa akin. Mark on the grid. Let's Blue? go. Kaya? Sniper sa ulo ka, teka lang. Team wipe. Basag. Team wipe na to nasa taas. Ako din na sniper ko. Tangin na. Ano yan? Ay, iba pala yung sinasabi nyo? Sa bubong yung sinasabi ko, napatay ko. Ah, shit. Yeah, sa bubong na to, Jer. Oh, yan nga yung nakatama sa akin eh. Eh, yung sapatos ko na iwan Ay, ko. putang ina, nakaabang na. Saan, tol, nasan? Ikaw na lang, Papa Granny, i-push mo, kulay blue. Kulay Asan? Blue. Okay, sige, ako na bahala. Sa tuktok ng building. Ako na. Sige. Putang ina, ang galing. Di ako makasilip. Isa pa yun. Push mo na lang, nakapokus sa amin eh. Ito na, putokan niya, tol. Samahan ko si Open ano. fire ko ah. Kapit ako ng konti. Yan ka. Putang magaling, Paps, pinapatagos sa pader. Oh, pucha ko nang hit. Headshot talaga to, pucha.
Magaling, men. Galing nga eh. Puro Ka lang, edge. Jer. Sige lang. Safe ako dito pag ano. Oh, putang ina. Gago ang puta. Ilip Boss, lang boss ako. na tol, crack na siya. Tayo na ako rito. Turin na natin yan. Uy, sniper tol. Alam na alam, no? Galing eh, no? Tatlo sila, sniper. Tatlo. Okay, matatakot yan pag susugurin na. Tampan sugod. Akala sumugod. Akala susugod tayo. Tol, tatlo sila. Tatlong sniper, ah. Saan tayo ng ano, airstrike. Sarap niyan. Yan pa rin sila. Pinabaril ako eh. Sa ilalim mo, men. Ay, nag-push. Your teammate was sent to the gulag. They'll fight for a chance to redeploy. Enemy UAV overhead. Kaliwa, tol. Ano, detect ng heartbeat. Andun pa rin sa pwesto nila. Posted yung isa. Walang buy station dyan. Karon, dalawa dito. Your teammate's done. Down yung isa. Sniper, tol. Ibang team. Nadaan ko lang yung isa, i-heal na niya. Sa pinto sa may pinto, ini-heal na niya. Dyan. Sa may pinto lang. Kanan. Ayun. Shit. Ay. Nice. Sapa. Woo! Yun. Putang ina. Nice. Masakit ng loob ng mga yan, yo. Yung mga yan. Tangan nila, men. Ay, wala. Sa kalan ako nag-visit, diba? Ang nagawa ng mga kalaban eh. Tanga, no? Puta, nakita lang harapan, di pa napatay. Yung isa, plate up yun. Yun yung na-down ko. Walang armor eh, isang ampas lang eh. Uy, Nandiyan si Jigs, oh. Kalods! Pangkita ka dyan, Pops. Na, Pops. Sapa na rin. Abat, Lods! Doon pa rin yung mga sniper ha. Binabaril lang ako eh. Ayan lang. Amo lang sila, tol. Huwag natin pakialaman yung mga... Glods. Tapusin lang namin. Papalinis mo lang eh. Uy. Maganda ng item dito. Oh, yung parachute. Item dyan, tol. Sa kabilang building. Taas sa taas. Tumapush ko, Jer. Push natin, halika. Jer, bumaba na. Bubong natin. Patay na, Jer. Lupit mo. Nalo lang eh, no? Ikaw na. Meron sa kabila na ito ha. Uy, naka-loadout oh. Ay, hindi pala. Yan, meron dito. Ako na matulog dito na. Taban ako dito. Oh, sino ano naman, no? Gas is inbound. Mark Boss, the safe zone. hindi.
Parachute? Kayo ba yan? Hindi. Pare. Got a loadout drop inbound. Nandito na ako sa taas eh. Popsi. Pasukin nyo nga to, pasukin nyo nga to. Alis sa akin eh. Saan ba to? Sige, pasokin ko. Naka-flashlight siya. Tuloy na ako, tol. Isa lang yan, mag-isa lang yan. Uy, meron pa, meron pa! Sige lang. May selfie ako. Come on, guys, get up. Puta, sinampas lang eh. Pakyo ka, ha? Pakyo ka. Para Ayun na, gas. nakaka-anim na patay na ako. Ay, puta ina. Oh. Left tayo, left. Wala labasan. Oh, para ito. Head left. UAV, sayang. Ay, wala na. Load out tayo. Meron tayo AB. Friendly UAV Yeah. 25 remaining. Nicely done. Ako nakapag-ghost. Tao kayo dito? Parang tahimik masyado eh. Sa kaliwa sila, nasa kaliwa. Oh, sa right side. May right side nag-snipe. Maligo ka na. Wala akong bibili, papasukan. Ito, dito. Gas inbound. Safe zone relocated. Load out ba natin to? UAV overhead. Woo! 23 na lang. Camp lang tayo, men. Nakakalistik tayong kasama eh. Trophy system deployed. Kevin, pag lumapit akin yun. Beatable yan, yo. Dapat dito ka sa baba, Grenny. Ako plus 10. Charger natin. Plus 10 defense ata yan. Pet, no? Target is up. Let's get it done. Nakaka-anim na patay na to, Dodge. Ghosted kayo? Oh. Gas is closing in. Tayo, kabla tayo para manalo tayo, men. Ano tayo building, men? Yan sa fire station. Next natin. Ay, di na. Enemy UAV overhead. Oh, fire station tayo. O sa gilid ng fire station lang. Dito. Moving. Laban fire station. Men. Nandito na. Guwapo. Si Jer. Got gas inbound. Safe zone. Baka babalik Ay, dito yung si Jer circle eh. pala. Nice! Isa pa, men. Ah, dito, dalawa. Sa likod. Tangina na. Dalawa sila. Sa likod ng fire station. Lubang, men. Nice! Tinalubong mo naman ako. Kukulit mo. Aid station here. Disregard last. Mabili mo pa ako mamaya. Pero mamaya na. Ayun oh. Nice! Woo! That's a kill. Still active. Men, sa likod na puno. Tara. Enemy movement. Aid station here. Kaya yan. Men, dito lang tayo.
Ay, lumipat. Lumipat. Ano, nakakampe. Dalawa sila. Huwag ka umakyat. Huwag ka umakyat. Dalawa sila sa taas. Nice. Uy. Yan! Yun! Ay, sayang! Antikan na eh. Wala na ano ba yung gali sticks ko? 11 kills oh. Yan, tignan mo yung damage, 4,000 may higit gali sticks lang yun. Ay, sali lads. Si... Tara, Jigs. Maka na, Jigs. Naka-join na, men. Ay. 7 kills yun, oh. Papag-Renny, oh. Wow, fourth ha? Ang yan ha, Granny! Hello? Namamalo ka na naman ha? 11 kills ka ha? Ano doon? Walo, palo. Walo. Namamalo ka naman ha? Saya yan. Saya mamalo, puta. Iba yung feeling. Nice. Ka-chicken na ba? Wala pa. Dapat hindi papag-Renny. Dapat papamalo. Namamalong Granny. Get yourself a proper warm-up. We'll be deploying soon. Ay, shit. Fuck! You're done warming up. Stand by for deployment to the war zone. Battle Royale. Gas is approaching your position. Move to the safe zone. Ah, dyan ulit. Favorite. He just killed me with gali sticks, bro. Kaya gano'n Amerikano. Meron dito ha?
Oh, mic? Oh, wala kang mic ah. Oh, wala. Wala akong naririnig. Oh shit. Dito. Bukas na yan, boss. Bukas. Nice! Ay, andyan na, gwapo, andyan na. Puting. Uy! Grabe, no? You're in the gulag now. Fight to earn redeployment. Sino hindi natin naririnig? Si, Papo. Gwapo. You're up next, mate. Get ready. Oh. Naayos yata. Sarap naman pangalan mo, gwapo, no? Kada tawag sa'yo. Gwapo, nasa kaliwa. Pogi. What? You're returning to base. Walang mic. Ikot ako. Win here and you return to the front line. You lose, your fight is over. You're up, Bahay soldier. dyan. Base pa rin yan. Left side. Thank you. Nice one. Stand by for redeployment. Saan tayo magbabagong buhay? Red door? Red door. Red door! Ah. Your teammate got a proper sorting. We're sending him on. Teammate has been cleared for redeployment. Tara, red door tayo, El Guapo. Meron dito. Third floor. Malayo pa siya. Diyan na. Baka mawala na yan. Third, Huwag lang buksan. Pwede pa yan. Yun, dito tayo. Okay na. Request recon flyover. Copy. Advanced UAV entering. Gas is inbound. Lakas kayo. May isa. Ay, dun pa rin kayo. Salt mine. Ha? South Miner ba dyan? Salt mine pa rin. Ganda. Uy, nawala si Granny ah. Eyes open. Advanced I don't know. UAV is bingo Easy. fuel. Returning to base. Uy! We're in safe zone. Watch for enemy. Enemy movement. Objective is to eliminate the bounty target. Ang kalaban.
Buhayin natin. Walang buy station. I'd station vendor here if you need equipment. Disregard last. Enemy team is tracking your position. Oy. Cash Ay. on the ground. Hunted talaga ako ah. Uy, yun. Here. Got the ammo here. Sniper rifle here. Bounty. Got the ammo here. I found this if you need it. Bounty target is down. Well Oh, done. nice. Ano yung drop, tol? Bits? Ano yata yan? Extra. Bala. Drop on the way. Going in. Gas is closing in. Relocating the safe zone. Uy, may truck ka. Enemy contact. You evaded the enemy track. Good work. Does anyone need this? Looted. Someone was here. Got gas moving in. Kunin mo muna pa. Enemy UAV overhead. Get to the safe zone. Bili na kayo ng ano, cell press. Enemy vehicle. Diyan na yata. Diyan na yung gas. Ayun, dyan na. Oh shit. Sige na, takbo na. Ay, papunta dito. Enemy vehicle.
Moving. Target sighted. Enemy movement. Tayo kanan. Snipe. Snipe. Going in. I'm moving. Snipe ako. Ah, shit! Oh. Contact! Ah! Friendly UAV overhead. Nice one, tol. Nice one. Allied cluster strike inbound. Enemy movement. Patir tayo. Request recon flyover. UAV entering the AO. Light vehicle. Over here. Enemy UAV overhead. Ghosted naman lahat, diba? Ay. Ghosted Di ka pa na ako. dyan. I'm moving. Hindi ka ba ghosted? Gas is moving in. Ano ba tayo? Safe zone located. Be advised, UAV is bingo fuel. Tayo. RTB for resupply. Moving up. Moving. High ground tayo. High ground. Disregard last. Affirmative. Enemy launched an advanced UAV. We're Ako. exposed. Shit. Head door. Sumusunod ba? Yun. I found this. Uy! Ano yun dyan? Yun sa live ping. Dami. Allied cluster strike inbound. Buong team. Apat yan. Ay, tama Took na. that one, but we'll be back to finish the job. Press na ako. Hihintay na pala yun. Ano? Gaabang na pala. Balik na si ano. Wala. Low. Wala si ano. El Guapo. Siya ba host kanina? Oh, siya. Yung green yun. Baka nag-restart yun. Inayos headset.
Nag-crash daw yung game ni El Guapo. Gina daw si El Guapo. Annie, where is you? In-invite ko na eh. Sino, si? Ikaw nga mag-invite, kaya no? Kapag Rene. Rene? Oo. Pama ka dyan? Yeah. Ka-invite na siya. Wala naman, sabi niya. Ay, ikaw na lang mag-ano. Ayun ah. Ayun. Ayun na. Yo. Ayun na. Yo. Ano nangyari? Wala na ba? Kayo? GG na daw si ano. El Guapo. Ay, sasali kayo? Wala. Offline eh. Adong player ngayon ah. Sino nanalo kanina, Jer? Basketball? Bucks tsaka Suns. Basketball? Oo. Wala pa eh. Ay, bukas pa pala. Bukas pa. Naglaro. Lamang ang ano, di ba? Suns. So, ano. Uy, na-unlock ko na ba pala yung ano? Skin. Wow. Anong skin na unlock mo? Yung 100, yung pang 100, yung green at saka ano. Parang kryptonite. Try ko nga. Kaso kitang-kita ako dun eh. Kitang-kita sa dilim eh. Thank you. Thank you, Lodi. Neymar.
Playtime's over, mate. You're going to the war zone. Battle Royale. Avoid the gas. Get to the safe zone. Good. Tayo. 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 Panlots. Dami, Lods. Meron na. Dami. Dito na lang. Anyone need it? Sige. Wala rin kumuha rito, eh, oh. Meron doon. Disregard now. I'll take. Located a supply box. Secure that position. Taking fire! Targets are up. Get to work. Mga baril dyan. Kabila lang. Baril na ba yan? Uy! May sarap dito ah. Saan harap? Sa... Dito. Moving! Target marked. Send it! Nakaabang. Striker 3-1, good copy. Airstrike ko. Pwede nating ikutan. Wala. Impact, no joy. Down one. Team wipe. Kali-stick mo! Nice one. Kali-stick! Kaya yun, bro. Kakaiba ka talaga, Papa Granny. Namamalo. Sanay lang mamalo. Kapamalo. Next objective located. Kasali daw sa ano, dead ko. Body armor here. Sino si Det? Death card. Enemy launched an advanced UAV. We're exposed. Plato dito, Jigs. Gapi. Kung plato. Hindi, kunin ko na muna to. Baka may ano yan pala. May ano tawag doon? Ano? may ano. Mayroong satchel. Satchel to. Objectives updated. Move to the next location. May ammunition ako ah. Yeah. Can buy loadout na muna, loadout ha. Okay, kunin mo muna yan para makompleta tayo. Gago. Meron nata dito. Primary objective accomplished. Nice. Supply box. Marabay tayo. You've got gas moving in. Ito sa likod. Vendor here if you need equipment. Galing na pala ako dito. Enemy UAV overhead. Uy, may bumagsak. Uy! Pera nyo. Enemy dropping. Sa kaliwa ako. Pera nyo. Drop money. Tayo lang, may kalaban dyan. Sa iyo. Sa akin, itaas ko. Throwing grenade. Ang ina sa itaas.
Ba't may pangalan na Jigs yung ano? Sabi ko ba't Jigs ang pangalan nun? Survive and you can redeploy. Katapat lang kayo. Tara, bibili ko na to. Brother. Get ready. Tara. Sige. Set pa ako. Listen up, soldier. Win here and you return to the front Wipe na. line. Nice. If you lose, you're done. Uy, shit. Time to earn. Pare, plating ako, Jigs. Looking a little Sige. Cover kita. You're heading back to base. Right, friendly position here. If your team has the cash, they can pay for you. Sakay ang striker, down. bro. Cool. Sa may Level 3, airplane level yata. 3, level 3. Airplane yata. Level 3. Jigs, halika mo na rito. Nagawa mo na, Jigs. Down. Ay, tangay na. Hindi maipit, tol. Dalawa, kabilaan sila. Uy! Mali. Kabilaan sila, Granny. Oo, mali. Ay, puta. Saan pala inantay ko? Ate Christy! Tara! Ate Christy! Ay! Oh, shit. Those on the line. Failure's a proper teacher. May nag-message na kay ano? Dead card? May sasali ba? Dead card. May... Meron na. May kasama na daw siya. May nag-invite na daw sa kanya. Okay.
Oh, red door. Red door, red door. Avoid the gas. Get to the safe zone. Hari ng red door. Minaster na namin ni Jerte. Inaya ko lang kayo, Jigs yan. Sa master eh. Yun o, pasok ka agad. Targets are up. Get to work. Kalaban na kayo dyan, ha? Tara, dito na. Dito, red door. Tara, Dito. dito, red door. Dito. Yan ba? Meron din dito eh. Ano, tig-isa? Sige, tigisa na to. Oh, sige, sige, sige. Request recon flyover. Pero, Buwa ba? Sa mill base ako. Ay, kakalapit lang pala tayo eh. Sino nag-pop? Ako. Go. Nice. Ay, palapit. May palapit dito, ano? wala pa tayo. Oo. Be advised, advanced UAV is bingo fuel. Returning to base. Bahay lang oh. Ayan nga eh. May ikot lang eh. Asa ba dito ba? Sorry, dito. Pag-back rin. Nice. Patay. Isa pa ba? May galing tea house, Jigs. Oh, yun na yung napatay ko, yung patay galing tea house yun. No doubt not, tol. Sampu akong napatay dito eh. Nawala yung bangkay. Nawala yung bangkay. Kulang daw eh, 10 lang. Nawala yung mga bangkay. Maraming pera layo sa atin. Seventh pixie oh. Jer, nasa kanya yung pera. Loot na lang muna tayo. Sana ako dyan. Gas is inbound. Meron dito, Jem. Meron dito. Ah, meron na, sumusugod sa'yo. Sugod. Dito, sa ping ko. Light ping yan. Hindi, ito, meron pa isa. Ayan, oh, pushing. Oh, shit. Ang ina, nandito pala kagad. Jigs, may pushing ah. Gabi. Patay ba? Patay ko, tol. Nice. Pera ko. Patay sa Jigs. Gabi. Sa bahay, barak na. Wala nang buhay yan. Listen up, soldier. Win here and you return to the front line. But if you lose, you're done. You're up, soldier.
Now go to the fucker out. You're a little worse than where. Go ahead and take your base. If your team has Andun pa rin, cash, Glenn? they can pay for your release. Nandun pa rin. Nawala. Armor down yun eh. Tanggal yung baril ko. Kailan tumatakbo? Jig. Down. Patay. Nice one. Wala na, wipe na. Bilihan ko lang si Jer. Wag mo nang bilhin si Jer. Kaya niya yung sarili niya. Wala, patay na eh. Na. Tapos na. Patay na ba? Napatay. Kaya ko kanina. 10 kills eh. Kills battle. Oh, nawala lang yung bangkay eh. Hindi tayo makaka-load out dito, tol. Jer, may mga baril dito, Jer. May satchel dun, Jer. Dun sa ano. Nice. $20 kills. Uy. Sana all. Yun ang target eh. Pero mga ano pa, mga 30 puyat pa. Ano yung total ba sa isang ano? Isang araw? Oo, magpupuyat. Uy. Mark on the grid. Let's go. Sundo yun, ano yan? School bus. Sniper, tol. Ano ba? Dito, sa bay. Ping mo? Bay sa baba. Copy, copy. Patay na to mga to. Oh, bumaba. Sa itaas, sa itaas. Saan akong makikita? Puri nila, ha? Oh, Sige. shit! Bang, na. Enemy precision airstrike. Take cover. Check your fire. Na-airstrike ako. Ah, nandito na sila? Bumaba. Airstrike tapos bumaba. Oh. Kaya Is pala ka na walang... dyan, Granny. Kaya pala yung tinitinang ko. Mamamatay tayo Uy. pala pare-pareho rito, guys. Iyo. Ay, namatamaan ka. Sorry. Na-wallbang ang puta. Ay, God! Naunahan ako. Mukhang may nag-aabang dito, ah. Saan ka ba? Sabi ni. Yun din, yung pumatay sa inyo. Uy! Hala ka. Yeah, oo. Come back stronger next time. Hala ka. Ali daw sa ano. Palit mo na siya sa akin, mag-atid lang ako. Balik ako pag may spot ulit. Si Pixie ba yan? Dyan na dyan. Okay, balik ako. Saan na si ano?